Manipod kini Kabsat Delio san napud no nagan tintay drama. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Dirma ng biyanang. Nabayagan nagtrabaho kay Jabroad nga may di nagkaaberya ti kumpanya nagtrabaho nagawid akon diti Pilipinas. Nakaurnungak bas iti kwarta kat iso ti nagpuunak iti business ko apa utang. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, rumwara kong. Mapan kakadimanan agsingir iti pautang mo anak ko. O nanang, sa paag ti mapanagsinger, tapno sa anak ama maluman. Ala nga Rod, kita kita masingir mo akwarta tapno saan mo amaragrag. Way, nanang. Nakasingir kan sa mananak, anakan. Napuskol man ngaminin ti belt bag mo kahit. Adamot ba sait ang kail? Nan, nayunak man nga rod tay utang ko ken ka kaanakan. Agbayad ka pa'y mutanggal. Di ka pa'y nakabaybayad apulos. Di ka pa'y nagtinlag oray sa nga ribula ko ma. Agbayad akto no maalak di inabak ko. Adda inabak ko iti lutaw, ngamjak pa'y naala. Agtala kay man ang kail. Mangbulataw kay man ako nakaw. Saan man? Adda talaga inabak ko. Balor ti 30,000 pesos na jay. Basit lang, tadjakmut na tumpungan amin a numero. Kano nga rung nagbayan kayaw? Kat inton maalak Nan, pautangan nak, takasapulak ti kwarta ka anakan. Mano ay ang kail? Uray 5,000 numabalain. 2,000 lang Tadi kay mo't makabaybayad ang kail. Malakaro, 2,000 latan. Barang makabayad akon iti mabiit. Numaalak dyan na pangabakak. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. No saan makabayad, di ka itad nga itad iti kwarta anak ko. Amangan numalugi ka. Yak mo't mapaggadgadan na angkel no Tagpilit mo't ngamin nanang. Kat oray agpilit isuntumot la pagbisbisyo na dagiti utangan na kan ka. Ha? Kastaya? Kunak man no nagbalbaliw na angkel Sibyaw. Kastamot ti amok iday. Ngam sinublyan na manan dagiti bisyo na. Babae kan sugal. Nagloko mo ng kulay. Pilitak sa nga rod asingiran no kastagayam. Sayang jay impautang mo no di mo masingir. Sapay nagdakkel agatad. Un nga rod nanang. Iso ti kadakkelan iti utang. Di pa'y nakabayad apulos. Uray 5 gasol la kumahulog na. Awan nanang. Nagkasat na talaga jay ka nakakanya ipag. Nakaurnong idi nagtrabaho ija abroad. Kat agpapautang itan. Uray sa arin nga agtrabaho. Tadjay lagsingir ter aramidan dan. Wen, nga maluglugi nga road, tadamot dagitay saan nga agbaybayad. Ne. Pangpangagan sa amat ipag. Kat numapasagidan ka kat mapaiswan ka bayaw Sibyo. Si kakanungamin kat ti kadakkelan iti utang. Di kamot kanu nakabaybayad apulos. At ngamin paggasto sa kita. Eso nga on pailat maibayad ko. Naimbag tulan umaalak ti inabak ko. Kasta ka na yun ti ibagbagam. Ngam awan samot inabak mo. Kunam laeng, tapno pautangan na kamanin di anak ko. San mo't Si kakit di mo't ipag. Mga sawak nga minon iti mabiit. Kat isutiur urnungak. Sino mo't nga iti asawaan? Kat ay nubya kamistisa napintas dayday. Agur urnungak nga road. Tapno daw sarik amangi kasargan ko Naimbag man, taadda pa'y lanangayat ken kasibyo. Kat siyempre uray la kaya kon. Napigsa pa'y lati karismak ipag. Kunamsa. Welcome to Jenna Almoita Drama. Dito iti lugar may Isabel, probinsya. Ngam adok ti babalay, patad pay. Sa dino ngay abanda dito itayan titagam. Manipod dito ayan ti balay. Aging gayay poon ti dakkelamangga. Ha? Mabalinmutan, ha? Apay di mo ilakaw. Ay, saan tasayang. Naimbag tula atawidan tagbaling nga anak ta. Ha? Makaanak tapay nga ta, ha? Kat siyempre ubing ka pa'y mat. Kan naparagsitak pa'y nga uray lakaya kon. Ag naudak nga roden aditi balay mo.
Masatuta ko nga agawin. Kat talaga matakas tati plano ta saan? Agdanatan kas agasawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nakita mo tay nobya ni uncle mo, anak ko. Nubya? At daya nubya na? At damot. Insangpet na nga ro din ije balay na. Anya? Taga ano ngay? Diyak mo Napintas mo't a babae. Kan kaububingan na. Nay? Naimbag man ta da na ngayat kina uncle anapintas kan ubeng? Un nga rod. Ngam amangan no binulbulatsing na laday jay. Iso asimurot kan kwa na. Amumatan ti style ni uncle mo. Bulilikong. Kasta ti talent na. Timang bulilikong itipada na atao. Inaktuman singiran ng madamdaman nanang. Tapambarak amang kita iti bagbagayo anubya na. Naimbagman ta nakapasyar ka kanakan. Ayun gayam, iso ni Isabel, nobya. At damagay man nubya yung angkan. Nagpintas pa eh. Siyempre guwapo akmat nga uray lakaya kon. Ay, Isabel, honey, iso ni Delio, kanaka. Hello, Delio. Hello, mag antay. Antay ko ta uncle ko mat tinubyaw. Well, rumbang lang awagam iti antin Isabel. Tay kasarkon no makaurno nga. Aywan angkan. Umayak man nagsingir. Uray agdown ka kuma iti sangaribaw. Ta uray inton umay alawas man ng tinaduma. Ay na, unay kandelyo. Iranranam mo't ti umayag sing-singir kat adda to'y nobya. Kasapulak namin ti kwarta uncle. Iso nga agdown ka kuma. Uray sangaribo lang. Awan pa'y kwartak delyo. Agbayad akto ka di no adda kwartak. Kaano ngay uncle? Inton adda Saktok ti umay ija balayo no adda kwartak. Ala, agawid kan delyo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nagadumot gayam ti utang mo, Sebio. Nagkitak di notebook alistaan di ka anak kami tay. Bay-bay aman day ta utang. Tikid di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Saan adag ita utang? Pasig samot nga utang dagiti ginasgastos tay ti kalabas. Pudno ka ding agpenpensyon ka wano saan? Kat agpinpinsyonak mo't talaga. Agur-urno nga ngamin iti pagkasarta. Iso medyo nakautang ha. Kat ayan nga ro ti urnong mo. Kat nakadulin At da ija bangko. Kitaak man nga ro ti bank book mo wano ATM card mo. At da ija wallet ko, nakadulin. Kitaak man. Wan, madamdaman ton. Ala, umay kakit di ta mapantagin dayon ija likod. Napariir ijay ka. Si kagayam ti ibagbaga ni Sebio Anubia na balasang ka. Wana na. Da kayo? Asino kayo? Ipagnak ni Sebio. Kabsat na day dinatayon nga asawa. Kasta ka di? Nana, adaman damagag kada kayo. Agpaysuaya nga agpenpensyon ni Sebio. Nasurok ka no 20,000 pesos ti pensyon na iti binulan. Ay, iso at ipagdamagam iti day tabalasang ko. Hay, di namat nga ron ibagat agpayso. Las tugan naksa day dya Sebio. Hay, kamamok lang amin nga adugayam ti utang na. Ay, agpenpensyon mo't ngamtay pensyon ti senior citizen ti pinpensyonan na. Anya? Wah, nagluko mo't ni dya Sebion? Di kayo madanagan nana Diya kibagbaga ada kayo tinakamwak. Tapno saan na kayo aguraan. Uray maamuan na tagpay sumot ti ibagbagak. Malaksid ano inuulbod ngam saan mo nga road. Ay, kunak nga rod amang ilako ko maitidaga na tapagbayad na iti utang na. Daga? Anyat ilako na nga kat nabayagan nga inlako na jay daga na ditoy. Anya? Kat, to nagtuunan ti balay na saan na ako kwa? Ay na, dagami daytoy. Nakipakpakaasi nga agipatakder iti balay na ditoy. Iso a pinagbigyan me. Taawan ka nga rod sabsabalay. Aniya? Ulbod ka alaklakayan. Ne,
Apay kasta tibagbagam kanyak sa bel. Kunam, nasuro ka 20,000 pesos ti pensyon mo. Ngam saan mat gayam? Kunam, dagam ti nagtuunan ti balay mo. Ngam saan mat gayam? Ulbud ka. Kwa, nakamom iti day tayo. Ay! Saan na masapula maamwam? Ulbud ka laklakayan. Bayadam, ti panagulbud mo kanyak. Ay, pasensya kan sa bel. Sorry no nagulbudak. Ngam bumawiakan ka. Ay! Basta bayadam ti panangulbud mo kanyak. Pumanawak mitlangan dito na mabayadan na kon. Ha? Apay ngay apanawan nak. Naupayakan kan, Sibyo. Ulbud alaklakayan. Bulilikong! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anyat gagaram, Delio. Umayak man na nagsinger angkal. At damo siguro maihulog yaw. Hay, awan pa'y akanakan. No kayat mo, ipadawat kung tinubyakin ka. Basta jak agbayad iti utang kon. Anya? Ha? Tila ibagbagayo mo angkal. Napintas ni Sabil, kububingan na pa'y. Apay, nagsina kayo na ya. Saan pa'y? Kanayon mutlat pa nag-aapamin. Iso nga ipadawat kung ka. Basta di naksingiranan. Ha? Wen, kunamon atayawid mo. Delio, intimplan kay ti kapim. At tuyo, Ha? Oh, makitam. Asikaswan na ka pa yan. Ala, panawan kayo. Tarumwarak pa'y. At napapanak. Angkal, tayo hulog yun nga eh. Ay na, awan pa'y nga ron kwartak. Sige, isirayon tuntoy balay nurumwar kayo. Ha? Napanin? ala, igo pumunti kapim, Delio. Napuskol man ang data belt bag mo. Siguro, kwarta ti kargana. Ha? Ay, kwa. Ay, kagap-gapok kami ni Jay Hilay. Napaanak nagsingir iti pautang ko. Ay, sana all may pautang. Amom, sinina ako ni uncle mo. Ngamin, ha? Linuko na, inulbudan na. Isa panawa ko ni ti mabiit. Papapanawan nak ngarudan dito'y balay na. Ngamawan papanak. Ah, Delio, mabalinti umay makiturog ije balayo. Ha? Ay, kwa. Uray, duwala ang arabi Ay, tsakayat dito naangdod dada dito Nagsina kami kini uncle mo. Ang mga nagkinabil kami no, agapa kami. Isa pumanawa kon. Makiturog ak man ije balayo, please. 2 nights only. Ha? Ay, ala, sa anak mo't anapaidam ka. Umay kalata saben. Jak mo't malapdan tirik na akong nga gayat kin kasaben. Nagpintas ka ngamin. Ay, ket pagyamanak ano kayat nak. No siya, damo pa'y lapan nakikita kan ka, agkursonada akan kan. Ha? Lukas ta? Kaya't nakmay? Kaya't kalaunay, Delio. Apay, anya ti kayat asawan da ito'y Delio. Apay nga insangpet mo dito'y balay da jay asabail. Kat asawa ni uncle mo da jay. Saan na nga asawa, ta saan namot nga inkasar, nanang? Kat, anya ita. Nagsinadan. Kan okay lang mo't kin uncle, iso nga inaram kon an Isabel. Dinurugan nakpay nga rod ang mga aram kin kwa na. Anya, ay nagalas kat ti kasta nga istalyon. Kas kala maibusan iti babae. Ex ni uncle mo, Arma. Nanang, adda ditaan. Agin inayat kamin kin Isabel. Da kami, iti para iti tunggal maysa. Ay, anyalat sa wundag iti taon nga eh. Apay ngamin, aya adag ita at tao ti pagproblemahan nyo. Bayaan nyo, ano anyat kaya da asawin? Awan bibiyang ko. Ay, jakam mo kada kayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anyabot ti kastangar aramida mon sibiyaw. Apay adinurugam jay kaanakam amangaram ijay ex mo. No di mon kayat jay nubyam, saan man atila durdurugam amangaram? Kahit, apay, basol ko nga raw. Addan na kam di anak mo ipag. At damot king kuanan no padurugan mo no saan. Saan mo nga ubeng? Masurunak. Sana balay, ta-ex kumutan ni Isabel. Nagsina kami. No adda saan anasaya at amapasamak, basol mo sibiyaw. Ne,
Apay asak ti pabasulam ngay. Diya anak mo At damot na nan. Awan bibiyang kuditan. Ta ex-con day diya babae. Mangkita kalaangan iti sabaling armam, Delyo. Sinaamon day di asabel. Adayo tirik nakken ko ana. No da kayo Ngumsyak. Asidag tirik nakin kwa na. Tay ayatagkit nga raw. Maibusan kan aya iti babae, Delyo. Nagadumot ti mabalin mo nga armen. Ngam apay aday jaypay. Ni Sabil nga raw tay ayatak na nang. Apay di kay makawaawat aya. Ha? Da kayo aya ngamin ti mga sawak tsakmait. Baybay andak ka di iti kayat kong aramidag. Amok tar aramidag nanang. Didak isuro. Ay, katala makaamu ka nga raw, Delyo. O sige nga raw. Bye. Sino man nandiyan kinasarita mo ti cellphone mo, Delio? Babae manen? Babae asasawa mo't Sabil. Adaya babae kat awan mo. Ado! Ado ti textmate mo. Makitak la dagitak ko na. Ibusak ti bukda. San man atila at atapay. Customer ko dagijay. Amom mo't nagpapautang ti trabaho. Siyempre, masapol nga awagak ida. Ta ipalagip ko dagiti utang da. No kaano ti panagbayad da. Wagas mo kit diday ta. Tapno makachiks ka. Inkakit aggaon no nakaluto kan, mangantan. Ay! Sana ko na mabisin. Napukawan ti ganas ko amangan. Sikalat manganan. Babairo! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ne, aldaw maggaya man. Ay na, bigat man eh. Ayan tayo cellphone kon. Anyat oras nga tan. Ne, awan mo dito iti cellphone kon. Dito yung mo tisigot a pangikikak sakbay amaturugak. Sabel! Sabel! Ayan mo! Sabel! Apay aya! Umay kakit din tagar mo sartan. Nakaluto akon. Nakita mo tayo cellphone ko? Saan mo? Nangikamaya? Kada iti sigot a pangikabkabilak Awan mo tan. Ang mga no nalipatam. Na-misplace mo siguro. Imposible Ijay mo talat nang ikabilak idirabi Inalam sa amoy. Itan niya aga pungala katadamat cellphone ko. Pagkan ano kumada cellphone mo? Ay, aburido ak no kastilang. Apay nga aburido ka? Di mo mawagan na kiti textmate mo? Text me ta sasawam mo. Dagitay nga rod customer ko dagijay. Kasano upay makabayad da ngay naawa ng kontak ko kadakwada. Mga takit din! Sa pulam to no madamdam ma. Ta ang mga no natin naglaang wano nalipatam tinang ikabilam. Ni. Ay. Ayan diyagon una cellphone. Sino man nandito umawawag, Delio? Kunak tupay kat ngadakin ka ti cellphone ko. Iyag mo dayta. Amangan mo customer dayta. Ay, saan? Jak ito daytoy. Masapo na igamak ti cellphone mo. Tapno saan ka maka-chicks. Anya? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, nakita yun ni Isabel. Nay, awan mahit. Apay aya. Pimanaw samot ng tilo ko. Awanin dagiti kawas na di kabinet. Bay, ano pimanawan? Nasaya at mata. Saan na babalin? Taigam na ti cellphone ko nanang. Adda amin ije ti kontak ko kadagiti customer ko. Anya, kat jay notebook alistaam ngay, adda. Adda ngam nakita na ti linaon di listaak. Anya, ay nagloko day jayan. Manibrong samot day jay babae. Awagam jay cellphone mo. Imayak nena, tanay. Napukaw ti cellphone ko. Iso adi kay makontak. Ha? Ala, kat no insen kon jay utang ko kan ka. In full ko pa yan. Anya? Nang isendam ngay? Kat nag-text naman. In forward mo jay number at pangisenda. Anya? Allah, saan asyak day dyan nena? Diyan ang takaw iti cellphone ko day jay. Anya, ay pasensya kan Jakmat amo anapukaw ti cellphone mo. Dinakmat pinakaamuan adagos. Awanin naibayad kon.
Ada screenshot ko iti resibo, Delio. Mangilawlawan kayo, angkay. Ha? Ne, apa yan? Agtatakaw mo gayam na dyan, Sabel. Intaray na ti cellphone ko. Kit siningir na amin na napautang ko. Anya? Ne, anyat amok di tangay kat nag-break kamin anabayag. Wala, ngam inreto yung anyak. Ha? Ay na, kanakan. Adan na mo. Adamot kin kan ano tutupam mo no saan? Apay no kunak akanam timukat mo, kanam? Awanan na, angkay. Nakimusan na kiti pautang ko. Da kayong tumat. Durog kayo ngayon. Awan mo't siguro ti makunam kanya kanak ko. Tabi nagbagaan ka mo't. Namin ano nga inupay ka. Ngam pasaray tanak pay ide. Apaan nak, bugkawan nak. Pasensya kayo, nanang. Pakawanan dak. Nakulapan ti panunot ko. Gapoy ti kinapintas da dya babae. Nadlaw ko nga minen, ididamo pay laeng. Nga adda sa bali nga ugali day dya babae. Iso nga adayo tiriknakken kwa na. Sayang dya kwartak, nanang. Ala, sapay kumatamakembagan day dya babae. Saan abali ta na ipablatter mo matan? Wala nang. Matiliw ko man. Tapos na awanan ti sabali ang mabiktima na. Aklo na ka nagbali na kamaag, gapoy ti kinapintas dayjay a babae. Nagpaalilawak, nagdarasudusak, banag pagbababawyak, ngam anyan tanaladawan ti amin. Nagserbi nga ron nga adal kanyak dayjay na pasama, ket inkarigatak ti bimangon manan. Tawan tinaglabas, santo na tiliw dayjay a babae, ket ado kami anang idarum kan kuana, tasaan lagaya masyak tinangaramidan na itikas jay. Alakastan, tigayim mo, Delio. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tugayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kat God bless iti tungkal maysa. Kapadasan ni Kabsat Marisa napud no nagan tintay drama, Dear manang biyanang, makuna ka na sing petak nga asawa tauray agong unget nilakay ko agul uli makaklata. No pagsasawan nak na lumamay latta ti panagsao, adda ngamin ugali ti asawa ka man nagrurod, arsagid kan nalaing agpabain, rugyak man nga rud ti agsalaysay. Mapanta ka din lakay. Nakarubuat akon. Aguray man tanay. Agsarsarmingak pa lang. Itay ka pa'y asuman narming. Di ka pa'y nalpas ang nagsarming ayan. Awan mo't kukuam di tarupam. Kit-kitaam laang mo't di tasarming. Ay, masurunak nga rod dito'y nga agong. No apay mo't ngamin akastoy. Ni, apay. Anyat problemam di taagong mo aya. Timangad nga rod. Kita maning. Imbes pasalog ko matiturong timurdong na. Saan? Tatimangad, mate. Kasla kayat na pailat agsubli iti nga ato, mate. Ay na, tila pa kasiksikuram. Mapantakit din. Kani, ang mga nuawan masambot na alugan. Sapay lunis ita, narigat ti makalugan taado ti pasaheros. Sikan sa latrumwaran. Agbate akon. Ni, apay ngay, katsi ka nga rod ti mapan agpadental. Sana yun. Oray tasaan mo't ng agsaksakit tingipon ko. Inton kwan agsakit tumanen, agreklamo kan tumanen. Napukaw ti ganas ko arumwari di nagsarminga. Anya, ay unay matikas ta nga style mon. Nakarubat ka lang arudan. Ala, mapantakiting. Saan ko na lang arulan? Masaduta ko na rumwar. Mapanakit di garden ko. Tayo nakagdalos. Welcome to Jenna Almoita Drama. Ne, nasapa ka mat anagawid. Nalpas mo diyar aramidam ije garden mo. Saan pa ya? Nagpudot. Hay, no apay mo't ngamin anapudot no aginit. Kat, anya nga rod ngay. Iso nga rod ti usar ti init. Pagpapudot, tapno mamagaan dagiti binilag. Una, grabe mo't ti kinapudot na. Maksit ti kudel. Nakapudpudot. No apay mo't ngamin nga dainit. Ay na tila ibagbagam.
Inton awan init, agreklamo ka manan. Hay, saan ka ang mauawatan, Eddie? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta ngay nagitimulam anateng edi? Adun sa timulam Masuro na ka ron, tata. Inaggaskit din. Anya, ket esprema. No apay mo't ngamin apati iggas, kat naparswa. Ha? Awan mo na saya nga itudda ni tulubong. Mangdadadahil dalay timula. Esprem, mapukaw tumatla dagitang aggas. Sayang timulam. Ora ispek na ijay, adun to ti dinadahil da. Katuray Esprem lata. Hay, napukaw pa'y katiganas kon. Mangnamnama ak nga adun to ti maapit ko amulak. Ngam dinarup katigasan. Makapaawan gana sa talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kat, baybay amon dagi jay mulam, di mon asikaswan. Bambanog lang niya garden. Aum pa'y ganas. Dinadahil lagi niya apistay. Kat, mairemedyo maday na. Ispriyam tapno matay dagi ta apeste. Saanin? Bambanog lang na ita. Agsublidan tumanin. Kat ano talaga akas ta ti aggarden. Pagpasadak lang, bakit? Dak kayatan ta garden. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Awan ba tay tricycle yo, maray? Wano rin warni iday. Wala nang, taagpasada manin jay manugang yo. Anya, nay, kung na man no, day naan kaya tagpasada. Kat, kayat namanin nauman nga aggarden, isong agpasada manin. Nakaapitan na ya. Anyat apitan na ngay, kat binaybayan namat. Nagaputa inarak ti igus na upa yun. Napukawan ti ganas na nga garden, isong agpasada man kanun. Anya, ay isan man na mawawatan ti ugali di asawa mo. Awan sa magpaot at trabaho na. Ay, jakam mo iti dayja at tao nanang. Tanuan niya timbaga na, isulatan, saanan ang mabaliwan. Akala, ano sam, tay sumot ti kinaya mo. Nagadumang ngamin nga gararam kan kay day. Nagaduda pagpilyam ngam no apay nga isupay ti pinilaym. Ay na, di yun ipalagip tinapalabas nanang. Ta saanan ang maisubli dayt na. Sana bale, ta di nakabkabilan ni Eddie. Normal iti agasawa ti saan nga adkin naawatan no dadduma, nanang. Ay, makapasurun mo dagito nga uban, mate. Arabiin, Eddie, agida ka. Taigda po munta silaw. Diyak makaturog no nakaunti silaw. Aguray ka katadda per aramidag. Unay ka mateng. Anyat kukuam, aya. Ik-ikatek nga ro dagito nga uban. Kalbuk sa dayto yan. No apay mat ngamin apuraw ti kulor ti uban Di pa'y la green one no blow. Tamay mayat basit akitaan. Pati uban kasurun mo. Anya ka kadi. Pasit nga rod ti panaglakay kan panagbakit ti kasta. Pakulayam laangan tapno awan ti pakasikuram. Agtubon to matlaang. Useless. Agpakalbo ka nga rodin Unsa tapno awan makitkita kon abuok diti ulok. No apay mat ngamin nga dapay la buok ti tao Di pa'y lakalbo kumaamin na tao. Tapno awan ti sakit ti ulo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Manganan lakay. Umay kan bumaawon to'y makan. Sinalbag kayo manaw. Nagkulang nga agrugit kayo ti balkon ngay. Ay. Anya manan ayat ti pagungungtam di talakay. Umay ka manganan. Dagita manok Nagrugit dak dito yan. Nagawan babain da. Paungatin dak dagita Ala baybay amon taaladan tanton to'y balkon. Tapno saan da makastrak dito'y. Kinawan am mo dagita. Iso adi mo tutupan. Ilakok tumala amin dagitan. Ni, saan babasit da pa'y laang. Naimbag tula apartyenta no dumakkel da. No sakit ti ulo ti papa ida. Nasaysaya at lapukawon idan. Ilakok din. Aladan talaangan to'y balkon. Ikanta iti screen. Saanin? Gastos manan ti pampanunutan. Ilakot akit din dagita man manok. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anyamot tan.
Nagsakit ti tiyan ko. Nabsugak. Nagaduma nga mintikinan mo itay lakay. Indwal mo nga mintinangan. Kahit nabisina nga rod, mate. Unay mo tikas to, nasakit talaga bakit? Kat ingkag si Pag siyaran na, kadyak mo't makasisiyar. Kat no isungay ti solusyon na. Ay, anyamot tan. Siganto mga min. Inimas mo iti gusto tininutom. Anyangay, naaduklag nga rodan tinangan. No jak ka This drama is owned by Jenna Almoy, the drama. Ngam ka imasak, agreklamo ka mo ilata. Anya nga iti kayat mo nga aramidak lakay. Made, nasakit na talaga bakit? Ina malamag magnan. Tapno mapalpaanak. Mapanak iti balay dananang. This drama is owned by Jenna Almoy, the drama. Nanang, umayak man nagpalpa dito'y balayaw. Masurunak iti balay. Apay manan ay Adaman di mo nagustuhan ije balayaw. Daya manugang yo Sinubraan na ti kinaimas ti linuto na. Iso nabsugak launay. Katnay, nasakit mo ti tiyangkon. Anya, di ka katagyaman ta naimas ti luto na. Wen ang nay simakit ti tiyangko. Tanabsugak launay. Kat inungong taman siguro jay asawa mo. Kawan Anya pa ngay. Kanudyak mo nga minungtan. No adadyak kayat nga ramidan na. Agruam mo't. So may mayat no maungtan. Tap no mangrik na. Ne, kita di mo sobraan ti mangungungat ije asawam. Tama nga numapunwan. Addarik na jay asawam. Addamat puso na akasken ka makarik na. Saan abim mato ti puso na? Saan agaputan na singpet? Kat agruam kamutin amang ungat ken kuana. Jak pa'y ngamin napuutan nga inapa na ka ni Marie. Si kalat mga papa ken kuana. Kat basol na mo't no apay ngungtak. Wen ngam ungat adagos ti pamayam. Imbes akasaritam itinasayaan. Ay na, amunan ti ugalik nanang. Diritsaan ti panagsaok. Kanuray da kayo, amuyo da ita. Wen, ngam dinak ipada iti asawam. Tasaan nga agpapada tirik na. Iso kita umbasit. Di ka unay, anak ko. Anya mo da dya trafikan? Bad trip. Basi laga nga rodan tinapasadaak. Ta traffic mate. Wish! Apay kanungay at rapi. At nga rod karo. Taim pumpundan ni bakit karya. Ado da kita agparparada. Lapay mo't ngamin amasapol nga agparada ta no adda matay. Nagbubuntog da pa'y mga rudamag na. Di ta kiti partakan ta lumalpas sa dagos ti pumpong. Kat kas di nga rod mo't tinakaugalyan tayo. Adda nga rod nakita mo nga agtartaray amapan mangipumpon iti minatay na. Awan, kastagid di ko matimayat tapno mabiit ang maitabon dyan natay. Tumaktak iti biyahe lagi dyan. No apay ngamin anatay day dyan bakit karya Kat bakit mo ten? Tiyempo na mo't siguro ti matayin, No apay ngamin amatay ti tao. Tila pa kariribo ka manin, Eddie. Kastaan talaga. Awan bumato dito irabaw ti daga. Nagado pakataktaktakan. Diyan may isa pasahiros ko itay. Pinag-migraine na. Simakit tulok iti hapde. Apay ayan. Una, tanagang late. Anya! Unay man day dayan. Agpailing saan agdigos. Sa pinagtugaw di likodak. Katimpangato na di ima na tagkapot nga road. Ay na, simakit ti ulok. Ala, baybay amon. Ado unay ti paka-estresa mon lakay. Umado dagiti uban mo, nukas na. Di mo pa kariribukan dagiti adda iti aglawlaw mo. Baybay am. Kasi ka mamot ti makiabay ti naanglit. Nung saan agsakit ta ulam. Ha? Ni, kit di ka agungat Anyat pagpungtutam ngay. Madima gamin ti style mo no taduma. Tadinak pa'y kampiyan nga asawa mo. Akas laki din kamali amin kar aramida kaun. Saan akas na? Diyak lang amin kayat ma-stress ka, lakay. Maditi kasta nga ugalim. Kontrabida ka kanayon. Ala, Huston. Sorry nga, Ruden. Pasensya kan, Eddie. Siya kun ti agkid daw iti dispensa.
This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, nakaparada man mo tanto'y tricycle yo mare. Abay, sana nagpasada nila kay mo. Nauman tata. Adaman din na nagustuhan ijay paradaanin iso ang nagsardeng manin nga agbiyahe. Anya? Kat, aggarden man. Hay, jak man amo tata. Adamat ijay likod ti balay. Jak amo no anyat kukuin na ijay. Inak man kitaan. Tadaman buludak aramyenta na. Ne, agar-aramid ka matitiwalis ting-ting. Edi. Aywan tata. Aglako ak man itiwalis ting-ting. Ay, ado ti pagbalinanday ta. Nagadumat araramidam. Wan tata, sayang mo dagiti bulong tinyog me. Nagadaw. Gumatang ka to Isursur kon to nga ilako dagitoy. Ne, mayata. Sa bali man ang ti pagkwartam. Wan tata, may mayatin ti kastoy. Tawan siguro ti problema. Aywan, bululak man tayo tools ti motor mo. Tadaman reperek barok. Ay, jak ipagpabulod day jay. Tama nga lumapukaw ti daduma akargana. Kompleto nga min day jay. Gumatang kayo matitigamit yo Sana puro bulod. Madit agbulbulod. Siyak tupay. Jak agbulbulod. Tama nga lumakadadailak. Iso pasensya kayo na. Ngamjak ipabulod day jay tata. Ingkay gumatang. Tapno di kay bumulbulod. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sagmamanungay tawalis mo, pare Eday. 50. Tanapuskol day tamare. Gulpim ta 5. Ta reservam ti daduma. Ay, nagngina mo. Kunak no 30. Grabe kamit ngagtawar. Amumot anapuskol. Tawaran pa'y laang. Kan narigat ti umuli tinyog nga galit ti bulong na. Nagngato dya inulik. Di mo pa'y ladawatan. Naglaing kayo ngagtawar. Tit nagriga mo tagaramid iti walis tingting. Kumaano pidpidutak lang ka iso. Ngam sa almayt. Pagrigrigatak nga aramidon dagita. Pagpuy-puyatak pa ino daduma. Ay, ala, pasensya kan. Sige, sige. Mangalak nga rod iti maysan. May salang talaag. Saanan? Numapilpilitan ka, ure saanan? Ado ti pangilakwak dita? Saan lasi ka? Barat! Ala, ay sus. Para day jay lang imbagak. Nakaungatan. Nagloko mo dita kumpare kon. Arsagid la unay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ne, apay nga intupak mo mutin tabi naklay mo ala kumawalis, edi. Ewan ta nagbabarat mo dagita paglakwan. Di da maawatan tirigat ko anang aramig ka dagita awalis. Apay, awan na lakom oray maysa. Awan ta nagbabarat damay. Masurunak, di da pa'y ladawatan. Pinatawaram ko maidan tapno nakalako ka. Saanan? Usarin talaangin dagita. Naglalaingan dan ngay. Bakbaklayang ngay sur-sur-sur. Nakadagdag sain. Ngam di da pa'y maawatan day tamay. No apay mo't ngamin angat datat tao akasta. Awan asi day ti pada ta tao. No apay mo't ngamin asaan ngagpapada ti ugali ti tao Kat talaga akasta Agduduma tayo nga rod iti ugali. Ala, baybay ang nga rodan. Di kan agrurod lakan. Anya mo ti kasto aluton ngay. Naksit may. Anya ka mo tin mare. Awan pa'y ganas ti mangan no kastoy. Basit na ang tinakset. Ipakan kunton iti aso tinakset. Aglablabaak ngamin itay iso ajak na siputan. Di mo ngamin paggigidan ti trabaho amay. Bakbakitan ka nga wan amom. No apay mo't ngamin nga daman-manil mo no daduma. Puro palpak ti trabaho. One! Manarak no manarak! One! Palpak ti trabaho! Manipod nagdanata! Awan na saya at ngay naramid ko para kan ka! Sika lang ti husto! Katsyak! Palpak amin! Awan husto ngay naramid ko! Ne, apay akasta ka ngay. Apay, si kalangan ti adda karbangan na nga agungat edi? Awan karbangak nga agriaw! Nabayagan nga agul uli makak.
Pinaspasensyaan ka. Tabarang kunak nagbalbaliw ka. Numaamiris mo dagiti bidot mo. Ngamsaan, takumarkaro mo tikasta nga style mo. Tibulok nga style mo. Mari, Panahon mo tentap no irwar ko ti impenek asakit tinakam kan ka, Eddie. Aglablabas ka ngaminan. Pilpilitek apukawon day ta asakit tinakam. Tanam na maag ngagbalbaliw ka. Ngam saan matgayam. Isu nga ita. Panahon matan tapno irwar ko tinakadulin asakit tinakam ko. ha? Tiamom, husto amin nga aramidam. Feeling perfecto ka. Feeling mo, awan apulos kang malim. Ngam di mo amo anagalas ti ugalim. Rinukar ti aramid mo, Eddie. Mari, anya ka din datang ibagbagam. Agawid akpay lang ang igebalay. Agkupit ti barukong ko ditoy. Kadyak maibaga, no agsubli ak tupay wano saanan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Panawam ke din. Kasta mo latararamidan na ka. Panawam maon. Nanang, Into nagsakit kay ti puso. Gapoy ti kasta nga aramid na. pilpilitat nga awatan. Ngam napunuan akon nanang. Nauma akon ang mga awat latan kan kwa na. Isu nga ro da panawa mo. Tawa mo lat serbina nga asawa. Nanang, No kaya mo, siya kung timapan mangala kadagiti kawus mo ije balayaw. Ala kamin dito yan. saan pa'y lang nanang? Taag pala mi isak pa'y. Pagkalmaag pa'y tirik na. Nanang, anya nga tangay tinagbasulak. Ado nga min, tinaalas nga style mo, anak ko. Taoray siyak nga inam, kat madlaw ko ti kasta nga ugalim. Di ka basaksakitan na, nga masapol ama amwam dagitoy, tapno amwam ti baliwam. Awan mo't amok akamalit. Di ko naman, ngam nakaro ti kinaarsagid mo. Ken nalaka ka nga agrururod, ken nalaing ka amang pabain iti padam a tao. Ha? Dagita tiliklikam nga ugalim. Ta saan anasaya at tikasta. Kitaam, kat awan gagayim mo. Adayo tirik na ti tao ken ka, takasta ti ugalim. Iso abaliwam day tanga style mo. Napunuan sigurong jay asawam, iso akas jay. Nanang, No kayat mo ama urnos tinagbaetan nyo iti asawam. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan iti asawam. Binugkawam mo ngamin. Ken agkakasakit pa'y dagiti imbagbagam ken kuana. sigud mo't akas jeti bagbagak. Ngam itala ang alimaban. Wen ata na punwanen. Palpalabsen nala siguro dagiti imbagbagam iti. Ngam talaga adinan kinabailan dagiti imbagbagam. Iso akas jay. Nanang, Agpakumbaba ka. Ay wem ti asawam. No kayat mo pa'y ama urnos ti amin kada kayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. sorry Mari. Naamiris kong dagiti bidot ko. Pakawanan nak kuma. Agawid ta kuma ni Jabalay. Pangaasim. Kasalak agbagtit ijay nga awan kadkaduhak. Promise. Agbalbaliw akon. Di kan ungtan. Bugkawan kan pabainan. Agsingsing pet akon Mari. Asawak. Rumbeng lang agbalbaliw kan. Talo makay kan. Diyak ko makayatan ti agsublikan ka. Takas lang na trauma akan ka. Ngam ipagpagapok iti panagasawat ka. Kan inayat ka mat, nga uray kasta ka. Dimteng lang amin jay puntuan na punwanak. Ala. Tabumawi ak bakit? Basta di naksinsinaan Ayaten ka. Kat noon nyaman tinagbasulak. Pakawanin nak. Kat sulnitak tinagkurangakan ka. Sige. Agsubli akan ka, Eddie. Ngam no ulitem tupay nga aramidan ti jak kayat. Ladingitan. Ngam talaga asinaan kan. Kat di naktun maay-ayo apulos, Eddie. Wen, promise, bakit? Saan na maulit na jay? Agbalbaliw akon talaga.
Inikak iti tsansa ti asawak ngagbalbaliw kat kas iti imbagakan kwa na nulitan na nga ramiden dagiti jak kayat talaga asina akon. Ngam ka asina jak matan nakita kan kwa na dagita tanagbalbaliwan anamin pinsan. Alakastan tugayem mo Mari. Ala gagayem di tan tinagpatinggan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Kulasa. Dirma ng biyanang. At da nagbali na nobyok iti ilimi. Nagdan na kami iti may sa boarding house, ngam insukat na kiti sa bali, isa nagawidak. Nagpursigiya ka nagtrabaho aging gapi mintas ti biyag ko, nagsubliya kiti nagabangan mi iti ex ko, takayat ko pakitaan anapimpintasan ti biyag ko ngam iso. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Agabang ka, kunam? Pumanaw kan dito'y balay, Kulasa? Tatang, nabuslon ti gasolinan no aginawid dito'y balay. Kat di sumit lang no agabang ka. Tagbayad kay ti abang mau. Sana balin at least sana ka mabannog. Kahit pagabangam nga raw, Ije sigod ang nagabanga kidi Ije nga balay ni Nana Mariana. anya. Apay ngagsubli kay day. Ang mga numaipalagip manen ken ka tinapalabas kat agliday ka. Saan? Nakalipat akong tatang. Napintasan ti biyag ko. At dan business ko. At dapayan lugan ko. Iso ang nalipat akong dayjay. Ang mga no agababang payla ijay ti ex mo. Kanya ko mayat kit di at apakitaak. Ipakitak ti kinapintas ti biyag ko itan. Anya. Di kay kadimadanagan tagin nawid akiti linawas iti balay. Umay kayo ikan iti kwartayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Hello, Nana Mariana. Naimbag nga oras mo. Si kamot gayam Kulasa. Nakapasyar kamat. Kumusta kan? Long time no see Wen, taumayak man ang agabang diti palay mo. No, adapay bakanti Wen, adapay do a kwarto. Apay, agabang kamanan. Wen kumanana. Ala, sumrag ka. Apay, agtrabaho ka manin ditoy. Wen, tada pwesto kiti sentro apaglakwan itinateng. Kat nagastos mo ti gasolina no aginawid akiti lugar mi. Adayo mga rod iti ili. Ha? Apay, adalugan mon? At dan nana. Amok pa yung tagmanihaw. Manual pa'y kadilugan ko. Nga automatic. Among tagmanehon? Amukon Ay na, nagsaya atan. Kat, ayan tilugan mo ngay. At da jerwar nana. Aya, bimak ng kangaroden ako lasa. Medyo laeng Nana Mariana. Saan unay? Mangrogrogi ak pa'y laabumaknang. No, agtultuloy ti swerte. Ay mayat nga rod ano kasta. Kahit at the nobyom, wano nakiasawa kan. Awam pa'y ngarod nana. Agba akaksamot teng. Apay ngay, awan agar-aram kan kaya. At damot angam. Jakman amo. Tamanipod insukat dak. Kasla awam ganas ko na makiboyfriend. Anya? Di mo ko na anipay la Adelio tilab mo nga aging gaita. Apay, di ka pa'y nakamove on aya. Nakamove on ako, nana. Nalipat ako na Adelio. Aywan. At dapay laka di dita boarding house na dita kaaruban ni Adelio, nana. Una, di tada nga agnanaod iti asawa na. Ay, kat ada anak dan. Adun na, agsasaron no ti anak da. Talo nga inagdan. Ay, imbag no saan nga grigrigat na Adelio ita, nana. Ay, jak amua, ngam ay na. Isuda ti alarm clock ko. Tanagpig sa ti boses da nga agasawa. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Libak ka pa lang. Kahit mong sa ti makarama na. Sige, padasan ti ng kabil kanyak ti darong ka.
Ay sus, agap apa manen dagiti agasawa kulasa. Isuda dagi chay nana. Wen, inaldawa kastada. Agrin-rinyaw da. Awan nga rod babain da. Jay mo ngamin na asawa na. Irresponsable nga ina. Baybayan na dagyay anak da. Takasano, barkadista jay asawa na. Aya. Malas nga rod nga adilyo, anana. Ay, ganabon na ah. Nakarma siguron. Gapuiti pa ng pasakit na kanya kidi. Ha? Ay na, makasang ita manon. Tunggal malagip ko ngamin tinaramid na. Jak magawitan ti agsangit nana. Pinagnamnaman na kiti awan. Ala, baybay amon. Lipata mo na itabalasan ko. Kunak man no nakamove on kan. Uwan matkit day, nakamove on akon. Nga masyanak namin iti bagik. Ay ayat ti bagik. Pinasakitan na ka. Pinagtaltal kag paimot nga ron di alalaki. Baybay amon. Di mon panunutan dayta. Tadan sa bali a pamilyan. Sumapul kakit di iti pakiboy prenam. Makiasawa kamutan kulasa. Welcome to Jenna Almoita Drama. Balot! Balot! Nimot adil nyo di lumabas nga glaklako iti balot nana. Wen, makipurdiya iti agsapa. Sa iti malam, aglako iti balo. Ayaban nyo man nana, gumatang tayo iti balot na. Adelio, gumatang kami man iti balot. Wala na. Mano abalot ti gata? Kulasa? Nakigtot ka nakakita kanya-kanya adilyaw. Uwan nga rod. Nakapasyar ka, mate. Ay, sa anak lapim masyar. Ag naagdak man nandito'y balay ni Nana Mariana. Agabangak. Anya? Kahit, kumusta nga eh? Kastoy, may alatamat. Pumimpintas ti biyag kon. Kas makita mat, blooming ak. Ken medyo limok magak. Uwan nga rod. Pimintas ka pa eh. Talaga kasta, no awan problema. Ken, truck ko gayam dita nakaparada dita sango. Dahi tabasit atrak. One, pangiluglugan na kitilakok anat naten kan daduma pa'y alakok. Ada pwesto ki ile. Kastaya, naimbag ka pa nga rod Mayatan ti biyag mo. Ngamda tao. Kastoy, agrigrigat latta. Basol mo Ape ngamin atilay na sa asawam. Ape ngamin ngayon sukat nak ide. Ha? Mano ti gatangan yung abalot? Nana Mariana. Nicolas at gumatang, sana siya. Mangtad kay tupat. Sagdudwa kami kanina na Mariana. Mabitlaan. No siya kumati na sawam, di saan ka ngaglaklako iti balot ita. At tuwing tigat gatangan kulasa. At tuwing matibayad ko, Mabitlaan, tasuklan ka. Nagkutong ka pa yun. No siya kumati na sawam, saan kumakas sa tipang mag-game. Madlaw ang konsumisyon kay ti asawam. Mangmangag pa dito ti panagap. Apa yun ukwa? Ay, pasensya ka yun. Jakmut ngamin maliklikan ti mga pa iti asawak. Tabaybayan na ngamin dagita anak mi. No siya kumati na sawam ide, di maiwanan na naimbag dagiti potot mo. Ay, sige, tayo sursur ko pa iti lakok. Panawan kayo, Nana Mariana, kulasa. Madlaw kas lamasin, sinit. Kasan ket tila ibagbagam mo ngamin balasang ko. Uray la lumablabasit. Adda karbengak, ta agpay suma ngamin nalinuko na kidi. Basta sinaan nak ngawan gapgapuna. Nakakita la iti ubing ka napimpintas. Basta sinaan naklatan nga awan gapgapuna. Ala, baybay amon dayta kulasa. Napalabas ang dagi. Umay kalumugan na nadilyaw. Itulod ka ni ti papanam. Sapoy nakabaklay kay ti sakaw. Ay, saan ang kulasa? Mangparak no madamdamay ti tricycle. Umay ka kay din. Mabayin ka pa ilaan. Ilugan mong tasako, binaklay mo.
Anya day taya? Impatulod da abagas kulasa. Tinangdanan dakla amang itulod. Mala, umay ka nga rudan tay tulod kan. Agbayin-bayin ka pa'y laang kadama na pala basta. Ha? Ay, ala nga rod Agpilit ka mo, di makilugan ak nga rodan kulasa. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Talaga analaing kang agmanehon kulasa. Ay, wana. Manual pa dito iman maneho ka. No siyak kumati na sawam di sika kumat driver kaw. Ha? Manangalilaw kan tumay di. Lino ko na laang. Pinangnamnaman na kitiawan. Pasensyakan kulasa. Talaga siguro mo't asaan adatatin na ikari. Para ititunggal maysa. Ay sana rason day ta. Talaga kidya balang kantis ka. Manangalilaw ka. Inulaw-ulaw naklay di. Saan mo't kulasa? Aging gagayam itakit na sakit pala tinaka mo kanyak. Di ka pala gam naka-move on. Nakalipat ak makiden. San mga na maliklikan na lagi po no daduma. Tamanumot atawa na nagkadkadwata. Naglive-in tapay idin. Kasarlat kurang kadatan. Ngam insukat na kiti ubing ka na pimpintas. Mala, pasensya ka manin kulasa. Jakmut ni namnama akas di ti pagbanagan ti relasyon ta idi. Ay, nalakatagkid daw iti pasensya. Ngam narigat ti manglipat. Ha? At dapay arapaap ta idi. Ngagnag tayo di probinsya. Kat agbiag tala simple. 5 ti arapaap ta ngagbalin nga anak. 3 alalaki kan 2 babae. Ha? Ay wen, awan ka di pa nobyong? Awan. Ado ti agar-aram ngam awan kayat ko kadakwada. Nadidigrak nga minon. Ang mga no aramidan damot ti kasi tinaramid mo. Ang mga nulukwendak laang. Saan mo't siguro kulasa? Ha? Umawag ta sawak. Mabit lang ha. Hello Diana. Ayan mong, nakabaybayag ka. Mabisina kong. Jak pa na itulod ti impatulod da. Unay kamatan. Makauray ka kade. Agaw nga ama, kanay. Agsaraawan ti tiyan ko. Mabisinan dagito'y anak mo. Urayan may tisang put mo amakan. Bay, nakabaybayag ka. Wen, makauray ka kade. At damot na luto amakan dita. Agluto ka ngamin Basta dutak nagluto. Basta urayan may tisang put mo amakan. Ay, Oh, apa kay sa manan iti asawam? wen nga rod. Awan na aldaw asan kaming agapa. Nakasadsadot ngamin. Siyak amin dinamnamaan ng agtrabaho y balay. Manya nga ay di nakatumpong kay iti sado ta babae. No siyak kumati na sawam di mayat kuma. Ha? Karmam siguro daytan, gapo iti panangisukat mo kanya kidi adilyo. Ay, kulasa, dito'y gaya man. Nakasangputan iti pangituludak iti bagas. Agyaman akmanen, kulasa. Isumot na anak kabaybayag ka. Takadwam jay ex mo, Adelio. Ada nakakita kan ka, Adelio. Inlugan nakakanuday jay akulasa. Ha? Kat, anya kuma. Awan mo't dakas na. Awan mo't madingay naramid me. Nagdisnudo nga rudmo't amang ilugan kanyak. Tanalabasan lang ija kalsada. Kat kay kayat mo matan? Apay, kayat mo asubyan daya babae? Tilay bagbagam manin Diana. Agatap ka man ako na akon. Di ka naglibak. Madlaw alab mo pay laang daya babae. Kanura iso, madlaw asaan ang makamove on. Kayat nakasiguro nga agawon kanya. Awan kinapuno na dagita nga ibagbagam. Adda! Siguro nagtulag kayo nga agkuyog. Kin inayabam siguro dayay tapno agnaid manan dito lugar tayo. Atap mo lang dayta. Apay, naumakan kanyak. Kayat mon asubyan jay ex mo. Agtal na ka kunak na eh. Awang kinapudno na dagita nga ibagbagam. Nalabas tar aramidan yon. Grabe kayon! Nikat, papanawon nga eh. Raot at jay ex mo. Ha? Nagloko mo dayta Dayanan. Mangibabain man ako na akon. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Di nakan pagan ano ti asawak. Iso amabalin ka di? Di mon gargaryan. Ne, aguray ka man. Di mo tilawlawatam. Anya gargarin na sasawam mo't. Adda nakakita kada kayo. Inlugan mo jay asawak itinagalas at rak mo. Kawam mo dakas na. Tinulungak lang mo, tanadagsan ka nga rojawi na. Awan karbangam amang tulong-tulong ijay asawak. Di mo mat ipadlaw alab mo pa ilaang jay asawak ah. Talon ti anak mi. Ngam di ka pala makamove on.
Awan matkarba nga mamang sungat-sungat kanyak ditoy. Awan babain mo Adda karbangak ata siyak ti mag-agrabyado. Asawak jay ag-agawam. Saan ko nga gagawan? Numabutang ka ngay sukat na kadyasawam bantayam. Ibulsam, dyasawam. Apira gayam at talaga dyasawa ni Adelio. Ay, permi Saan la si kati sinungat day jay? Adon tinagimunan na asinungat na. Silo sa gayam day ngay nasawa na. Wala. Kat no oray ba kat pagselusan na. Insukat nakto mga min idi. Anya nga idi nakatumpong laka nga ron iti apira. No siyak kumati nasawa na, mayat kumatibiyag na itan. Ay, ngaman niya ngay. Adda ditan. Nalpasan. Talon ti anak da. Gungguna na. Ganaban na. Tama na nga lilaw nga men. Kulasa! Ayan mo! Aday padamag ko! Adak diti kusina nana. Umay kayo dito Ay na! Pimanaw ka nun jay asawa ni Adelio. Nagsinada ka nun. Anya, kaano pa Idi na minsan pa'y lakano akalman. Nasabat ko ngamin ni Adelio at nagistorya kami. Kan atapon na nga dalalaki jay asawa na. Anya? Kadagi dyan anak dangay. Inala dyan asawa na? Saan? Imbati na kin ni Adelio. Manuabulanan nga agar-aramakin ka. Kundi nakmutlaklonan ng kulasa. Kunam, at danamnamakan ka. Ngumapay nga at di nakmutlaklonan. Ay kwa. Urayak ngamin. Ang mga nagsubli mo ilaang dyan asawam kang ka. Di naksublian day jayan. Manun abulan tinapalabas manipod pimanaw. Kan may isa, at dalakit din nakitarayan na. Iso pimanaw. Anya? Isong aklonan na kon. Promise, di kanton sinaan. Bumawi akan ka kulasa. Sulnitak tinagkurangakan ka iti kalabas. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Sakbay amang ngedeng ka anak ko. Agpanunot ka pa'y anaimbag. Nakapanunot akon, tatang. Kan may sa manumutan abulan tinapalabas manipod nagsinada. Pinaliiw ko pa'y anaimbag. No agsinublian da pa'y wano saanan. Ngam talaga nagpukawan di asawa na. Una, ngam talo ti anak da. Kat adda amin kin ni Adelyaw. Nakasagana ka, ngagbalin ama ikadwa nga ina, dagiti putot na. Kawan sana problema day tatang. Ay, mas dawak lang amin kan ka. Takunam adibon pagan ano day diyang Adelyaw. Ngam ay ayatumpay mo lagayam. Napukaw idin. Ngam idinagsinadan iti asawa na. Nagsubli mo, mananday tarik na kang kuwana. Masiguradam, adimon to uyungan dagiti siyuman mo. Saan? Ipatag ko ida kaspod nung anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nana Mariana, mabalin nga abangan dyan may sa ayunit yaw. Nalawlawa nga min ijay. Ha? Ay katwan Apay, kurangam to'y pag-abangam aya. Adda nga minan kadwak nana. Agdan na kami manan ka ni Adelio. Anya? Kat kadwami dagi talo aputot na. Dukasta. Talaga desidido kan amakiden namanan kin ni Adelio? Wala na. Talaga siguro ada kami tinaikari para ititunggal maysa. Katala makamuka kulasa. Sapay la ko mga rod, tawanan ti rumso aparikot itinagbaetan nyo kin ni Adelio. Apay nga da ka. Ayat masapol mo. Pakawanan na, no nagpukawak iti sumagmamano abulan. Napanakla nagpalamiis, Adelio. Nagpalamiis? Wano simurot ka iti lalakim. Awan lalaki, Adelio. Napanakla nagbakasyon ijay lugar da kabagis ko. Kan nagtrabaho akmatan Urnusan ta ko man ti amin kadata. Saan tan nga agapat, ani? Kaasi dagiti anak ta. Kaasi nga. Kinabailam tupay nga imbati ida akaslawan anyaman na. Pakawanan na ko ma, Adelio.
Saanan ang maulit day jay? Nagsinatan Diana, iso pangasim, di na kon riribukin. Sige, nukas tamot lagayam. Ipanaw kung dagiti anak ko kan ka. Anya? Ay, sana mabali. Dakdakkel ti karbang nga kadakwada. Nababasit da pay. Iso asyak ti rumbang ang mga lakadakwada. Alaak idan, tapumanaw kaming dito eh. Anya? Agpili ka. Ipanaw ko dagiti anak ta. Wano, ornusan tanti aming kadata. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Adiluhani, adto yung tikapin, at tapetan. Agyaman na kani. Dagiti awanan bain. Kulasa, si Mangputmut gaya man di asawa ni Adelio. Katne, nag-sweet daman mo dun. Dagiti awanan bain. Manangal lilaw da talaga. Manangal lilaw da itang adilyo. Pinangnamnaman manan iti awan. Ay, ano yan? Kunaklano talaga ada kayon ti agkatuluyan. Ngam saan mo't gayam? Talaga nga awan mataktak duran da ita lalaki sa una. Manangal lilaw talaga. Paasa ka na yun. Pasensyakan ko lasa. Jakmut kad nga ipanaw na dagit anak mi Iso kapilitan ang makisinublyanakan ko na. Takas tangamin ti kondisyon na. Ulbud ka kay di. Paasa ka. Manangal lilaw. Awan mataktak drama saom. Sorry ko lasa. Ngamno kayat mo, ilimod ta ti relasyon ta. Uno saan, urahim laangan ang mabalo ak. Ay saanin? Makaururay. Kanon to pa mabalo ka. Into nagkabaw kan. Ay na! May kadwanday ti apan ang pasakit mo kanya kadilyaw. Sapay ko matadigan tumakarma. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Anya ngay, di husto di ko nakiday. Saan nga imposibleng agsinublanda? Taadaan nakda. Di naktumad dengdenggan. Kunam nga wan romso aparikot. Anya nga ita. Napaumanan di kinaragsak kon tatang. Kunakno talaga ada kami ti agkagasat. Ngamsaan mo't gayam. Di kan mang namnamakin ko na. Tadan pamilya na. Pumanaw ka kaminin ijay. Wan tatang. Jak kayaten ti agabang. Agin na widaklatan dito'y balay. Nasaya at mait, anak ko. Ay ayak launay ti bagik, tanamidwa anang namnamaak iti awan. Agbabawi ka ng aklon iti may kadwa gundaway iti ex ko, tanaulit ti pan nakapasakit ko. Ngam pinilit ko ti bagik ang nag-move on. Kat kaasin na kalpasan ti sumagmamano abulan, nakalipat akmetlaeng aging ga anak kinobyo akmetan, kat nagkasar kami. Kat maragsakanak na nakatumpungak iti nasingpet, nagagat kan managayat nga asawa. Alakastan, tugayim mo, kulasa. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kab sa Trota. Dirman ang biyanang, nakatumpong akiti asawa ama nagsakit. Isa tunggal ang dariknaan na iti bagina ibagbagak apambar na laang. Tatamok rason na laang tikas jay, tapno saan ngagtrabaho. Gapo iti dayta imbagbagak asadot ti asawak. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Ay! Anya matikas tangaw gali mon Lucas! Senyorito ka talaga! Nakatugaw lat kukuam di ti balayan! Mangan maturog agriing mangan manan. Nagmayat ti biyag mo. Day talagur uray ti kanam tararamidam. Nasakit nga ron man ang tiyan ko bakit. Jak makagaraw. Tanasakit no agkutiak. Pambar. Nagadwa pambar mo. Sadot ka kay di ay sa tamok. Saan mo't arota bakit? Inulaw naklang amin iti kinagwapo mi dikot. Isa na labak launay kan ka. Inayat ka nga uray tambay ka. Bayam, tano aging bagak. Agtrabaho akton. Kanon tupay ngay. Inton lumagto ta ulom. Ni bakit mo? Isublikan saan ka dagiti dadakkel mo Lucas. Ha? Ay, saan ka di akas na tibagbaga marota? Agpaimbagak laang. No naimbaga na kon, agtrabaho akto manan.
Makatrabaho akmat kat bastawan marikriknak. Agtrabaho ka ha, nga mapagbiit. Inton kwan na umakan, agsardang kamanan. Bayam, tanod da kwartak, agpacheck apak. Adula amin day tangay bagbagam. Agpa-check up nga. Anya ko mati-check upan da kan kangay, kagin sa sakit kalaang mat. Sa anak nga gin sa sakit bakit? Agpaypayso ana sakit ti tiyan ko. Diyak amukan ka. Ino kasangsang po na tao ang naggapoy ti trabaho. Ngamsyak pa'y lang tagluto. Rota anak ko. Umayak man. Ay, simre ka ko na. Tanakalukat mo tiri daw yaw. Nay, apay akas tati tsura mga aglutlutaw. Nakamisuot ka. Masurunak nga rod tatang. Nagbaakaklakuman abalasang. Nay, apay man akas tati ibagbagamaw. Makaumamot di manugang yo. Di na pa'y amo ti makitinulong magkadatao. Jay lagur uray ti kanan na tam mo ng aramidon. Kat adan sa mo trikrik na. Awan, pambar na laang day jay. Napambar launay gayam day taatao. Babawi ko na nakiasawa kan kwa na. Kas tanga-tangag paisaw. Ang mga nupod numay nga darikrik na. Ipa-check up mo tapno makatumar iti agas na. Patpatsin yung mga agsakit. Pambar na nga rod laang. Tapno saan nga agtrabaho. Gaputad da trabaho. Siyakmat amin ang tinamnamaan namang ipaiti kasapulan may. Masurona. Agtrabaho mo't iday. Idi tagpakitang gilas laang. Ngam itaawanan. Rimwaran ti pudnong awgali na. Sadot, di manugang yo, tatang. Umayak man, Ruta. Ne, da kayong magayam nanang. Ala, sumrag kayo Inawagan nak nga minti anak ko. Tada ka no rikrik na kat saan ama kaluto. Iso asyak pa'y lakano ti agluto iti kanin nyo. Ala, ingkay kitaan ng anak yu iti silid mi nanang. Tarumwarak matan. Inakagtrabaho. Apay, anyat marikrik nam Lucas. Nasakit ti tiyan ko nana. Masansansamot ti panagsakit ti tiyan mo anak ko. Apay, di ka pa'y nagpa-check up aya. Saan? Tamabai na ka dumawat iti kwartakin ni Rota nanang. Kanayon lang amin nga ibagang agpampambarak ka no. Anya? Agimbagak tumot lang. Gagangay la siguro asakit ti tiyan da ito. Addan samot tan problema di ta tiyan mo, Lucas. Agpa-check up ka laangan. At damot basit kwartak dito Saan nanang? Igatang yukit di ti agas yu ti kwartayo. Makipakpakaasi akada kayo. Da kayo pala ti makaamo iti trabaho dito balay. Tane, sumana o di manugang yun o diyak makatrabaho. No ibagak agpa-check upak, agpampambarak la ka no. Isabay-bay ako. Apay ngay akas JJ asawam. Imbes at tulungan na katap no agimbagkan kat makatrabaho ka mutun. Ala, baybayan nyo nanang. Aw-awatan nyo latan. Tamabambanog siguro iti trabaho na, nanang. Ni, adda kay matgayam dito'y balay da Lucas na nasalya. Wan, balasang ko. Tainaya bandak nga umay agluto. Kastaya. Aywan, adalakok nga oil na napintas apang masahe. Kan adda pa'y free a masahe na. Ay awan paggatang ko balasang ko. Amangan nunangina. Nalakalaang nana. Ikan kayo iti discount. Napintas na gito nang runa no nasakit ti bagbagiyo. Adda free a masahe na nana. Masahiyan kayo. Ay kwa. Nilaangan Lucas ti masahiyam, tama di ti bagbagi na. Tauray gumatangak iti may sa abuti nga oil. Ha? Apay, agsakit ni Lucas, nana? Wan nga road balasang ko. Isuman ti masahiyam, bareng agimbagan. O sige, nana. Ay na, agyaman hakbete. Nakaginawak basit. Awan anyaman na, Lucas. Ngam nasaysaya at siguro no agpa-check up ka. Tapno maamwam no apay akanayon nga agsakit ti tiyan mo. Saanin, Betty? Agimbagak tom?
Ala, jakon pabayadan tilakok nga oil. Ilibre kon kada kayo, tamaasyanak ken ka, Lucas. Ha? Kababainan, bete. Ay na, okay lang data. Ibagam tukin ni bakit mo, tapacheck up na ka. Agungot no ibagak ti kasta, bete. Awan ka no kwarta. Iso asaanan. Anya, apay ngay nga agungot. Apay, saan amaasyan kan ka, kat asawa na ka? Atapon na ngamin nga agpampambarak laang, bete. Anya? Alang nga rod, jakon agbayag, tainak pa'y aglako. Agpaimbag ka Lucas. No kasta, naggapu ka ije balay, bete? Wan rota, ay napacheck up mo di asawam, kasi mat, agsaksakit ka no ti tiyan na. Adula amin. Pambar na laday jay, tapno saan nga trabaho. Ha? Maumak nga rudan iti dayjay nga asawak. Awan gayam serbiti gwapo no sa dumag. Kasla saan mo't ngagpampambarlaang. Madlaw mo mo't ti tao kat ngagpampambarwan no saan. Di mamuti ugali dya asawak bete. Nalay nga artista dayjay. Ay, makaipadpadawat ak nga rudan kang kuana. Anya? No da mangayat kang kuana ipadawat kon. Agawid akpay, balasang ko. Tainak pa'y pakanundag iti dingun me. Tane, naibus kanon tay imbatik iti kaaruba kanunda. No kayat yo, yawid yu pala ang ni Lucas nanang. Anya? Jak ngamin maasikaso, taam mo yung matabisi ak iti trabaho. No jak magtrabaho, awang kanan me. Imbag no kayat na. Mayat ka aya, Lucas. Ha? Kayat na, apay kumadi na kayat ka muna nga awan may tultulong na dito balay. Tanay talagil ilad tararamidan na. Ha? Mala, agawid tapay lang arud ijay balay, anak ko. Uwan nga rod Malatay yung pakik dagiti kawus mo. Tapno daramata medyo balay dananang, Lucas. Apay ngaya pinag-aawid mo di asawa mi di balay da anak ko. Wan tawa lat may tultulong na dito balay tatang. Agil ilad lat kukuan na. Kit gagangay na Tadakit nga rudrik-rik naan na. Nupatpatsin yun to, mga min di pambaritis. Nalay nga artista dayjay. Kay, awan kadwam dito yan Di ka maikawa. Saan? Kay kayat ko kay di pa yata saan nakama-stress. Papanambete. Di taman balay darota, tata. Inak manen lakwan ida iti oil. Ken masahik iti libre ni Lucas, takaasimot. Ay, awanan ni Lucas, di ta balay da balasang ko. Nag-awid pa lang iti balay da abalayan. Ay, apay ngay. Yak manamaw, agpaimbag pa siguro Ay, kasta aya. Sige nga rod, ijayin balay danana salya ti pagdiritswak, tata. No kasta, ni bakit mo tinagdesisyon adito'y balay ni nanang mo ti pag naedam, Lucas? Uwan bete, tapno saan ka no ama stress makakitkita kanyak. Anya, ay una hindi di arota. Kasla saan nakamot nga asawa iti kasta nga inaramid na. Maawatak mo day. Tamakumikom nga min iti trabaho na. Mabambanog siguro. Kalpasan na, isupay lati agluto no sumangput ije balay.